Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas 1B, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini kami ingin mempersembahkan sebuah video tentang cara membuat nasu palako. Nah, perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Fadila. Lalu saya Sahih. Dan itu pa bahan lagi pakai kemana supaya lokoki akan nanti dia lisuna cella, lisuna putih, sia, masako, pacuka, kulima mata, sarre, ladang, ramica. Nah, ya to bahan na paling utama te dia manu. Ina, kau say tuho, lisuna putih sola secella, ikalya, pacingite, sarre sola anu, bunyi, toko. Dela ku sesuai ini. Yo, sesuai ini. Mina, iya pa caw BI lesuna putih, lesuna celak sebuah ladang. Yon, anu bisiga. Iya, kau nyoba pada jual tuh itu nanle. Iya, iya mo. Mina, Sahir. Eko, bagi aku nyonan jam nanu. Sahir. Barang ya. Bindo Putri. Lama tatang manu nga Mina, anjo ko to nalaway na dibisay la ilalawa piti na dara kutu. Nada ni Sahir nalay. Sahir bape tu lamuran nuan. Tidak po Putri. Toroy mi wa itu Sahir. Nang labistay na dote solo ki Mina, tambe Mina. Jangan ko siga Sahir. Apa sanganan tu Putri? Di koting ipolo na tumanu. Oh, bato tayo na tumano ya. Ano lang jora iki mabait naman sangan na barat ay ki makat. Oh, niya. Gate di bisa iman yang mana nih kak? Yo, say Weh Putri, ah. apa tuh ngena i Najma sola yang di Ratu Kana rai colongi ki jona baliki. Ini man ki na di suli niya yan. At kanaris ko nyuan. Kuman. Boku atu saya. Alis cuma manggosi. Manggosi kanan atau Soliano, inaji, Ratukana, Kabat Liki, Liya, Pinarasi, kailan ang tradisan dekana. Nagtokatina, ito yan. Iyo kan dekana kusentu. Kami emang, Apa mau bindu jatuh lalan metagaja? Nah percuma sih juga di solatan Lia bicara jona kusen bahasa bugi. Halo guys. memang ketian. Bugi-bugi anu, bugi-bugi sa polo. Iyo. Isi ko to apa ko dyan liya bahasa bugi yung mukusing, bahasa patinon yung mukusing, bahasa Enrique yung mukusing. Anu peranakan.